plant-based nutrition no bondo bonke. Amarioga kawaida aitogota na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi tomonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyomba ya Kogo Plaza first floor room 2 na ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebinto au byogokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase number, enoti sano nebire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Obolemi nobonda nomuru buryo bwogwesemya na kwimanya iguru y'obolemi bwekerero imatogenda tekwebolya nga chisaga nekemeliyo nalitekia botambe kurwa saba kuru baitu chisaga na no maite ekerutete chitioke buye gose chance buya nigo chiare kuye kwa ninya ngeni elindi elikwamanya go chiribuya tali chese kwizi toko yega twakaranga segas ali chisaga nigo chiaka yekirubaka kwa igubwa sukigima ne omwanchu muligeria ekero kwa igwa nga chinyoni au anana mona chimba chingeni chege sare chinchu chiombe chia mabere aina ya matunda asimekire meyeliro bali Gusii imanye obolemi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabalemi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi asama tukamange na berengo batebya nga obolemi nobonda boigo obolemi nesiro asogokinia uchumi ya Kenya amonoro gongorwa Gusii aberengo gotalia imeyeliro bali Gusii imeya Naikuru tabaka Nyalenda Gonga Nyangoso Embassy South Mogrango imeyekerwo bona nyogotete boigo chikuye kachinsage chibuigo na ndichikutyogera bya nandoli bakoigo bwansu chinsaga mbwate imeyo morobelio yoga obolemi nobonda kire Jumatatu chinsa ibere chabutuko no moiroro ritukoria Jumanne. Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali au asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo kolenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neizeto nemerongitano na boige settingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni,
na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ayene bundi, foreman, omonyene nyumba, Gusii Nyakonda. Uhuru Superstores Limited, nige ukorentera, zawadi offer. Kiromo buko yomo, bwesimiti ya Bamburi Nguvu Cement, Bamburi Fundi Cement, Bamburi Tembo Cement, wose Seti Tile Offensive Cement okugura, nigora iraniriwe, ekerengo gete kiebesa. Kiromo buko yomo, bwesimiti ya ngufu okugura, nigo kwiranirwa chishilingi 10. Seti Tile Offensive uiranirigwe chishiringi 10. Fundi uiranirigwe chishiringi 5 na boye simiti ya Tembo uiranirigwe chishiringi 5. Buno kugurime buke menge buno kwiranirigwe chibeza chinyinge. Ryoka asiduka ya Uhuru Superstores Limited. Asamange bakire simi asinamba enoti eyemo marakane isano nemo eyemo isano enoti marakabire gose obatarira samagacho a Uhuru Complex angena Safaricom imeyumu chukisi. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Omorobiryo bwe Chigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonko rwongusi Kenya nensenkima egati yaliyo konyora namona ababwatani kurwa se Chigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bwenkoyo kurwa se chiligi ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngo rwasegeti ya Kenya Green Stadium ikenegeti ya inkase timu ya Bomachoge barabu inyora no muri bwe Chigosori wo chema sema ko rwasegeta senikia Ndizi TV nabuna botambe etanende mo Steven Captain 001 igesigeta senikia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwe chisa 10 chamaragoba igoika chisa 12 Chigosori imeya Ndizi TV. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kuligererwa n'ebigore byonsi. Manje muri chinga kichiri kwaganye techogo sanga bena mangani ya Chigosori nego chai kirevena se injebuna ndemo Steven Captain 001 kukwariga bena somurobiri we Chigosori utaka chinsa bune chiga kwaenda mpaka chinsa 12 nusu twasanga manga rengete Chigosori tuwe manyi nikerigia kwa kanda sorongo rwa Gusii ase wiki ngima asa mangana ali rengete Chigosori nimete na mange ale bose yaitase Chigosori chirigi cheto cha Gusii ligi ya Nyanza Regional League ya Kolentamo aba ameriko rwansemeri ya Kisii County Nyamira County ero twaro mutimoko mokeigo mege ya first league kwera niyo ya iranire vene as a second league ya chaka vene litukolia rero chi county league chaito Nyamira County League Kisii County League na chiro chumega ko baso mutimoko mokeigo mege ya first league kwera na chiro cha kirevene ingati yali tarabe tukolia likevoi kerano asomuroberi olero njebuna butambende mo Steven Captain 001 ensemo ya Facebook otunyarabuna Ndizi TV News Digital toli live team Facebook ni metemoweka mapema wanasema mapema ndio best kwa swanda abu weka comment chaino chinene mona igoroya Gusii ya mambi tia timu ya Shabana FC irabe kwari ngune timu ya Gusii FC ase ensemeri ya National Super League weka comment ya bu chinene otebike boikranu ngora abo mo buya se Gusii yo nimbe nkoligere ensemo ya Facebook abali moraturikire chi SMS wetera se SMS lanere gora bigotobe komo gochakira boniga mbako moelio
Nachinga kiechia chiringa bageni vaito no bara se studio vonsi kwenda ukiravoniga olibone gore ase studio live imeandizi TV no mubwata ni mututerio monene sana na bote bia tiba ino rocho buna wigete tinkwana tiyo kwanere na boko chakaneria tali yao na karibu asama gacho Ndizi TV. Asante so kona Ndizi studio ino sama leta ankolo ku Kevin Marco secretary ya Gusii fans. Igombi ya mweru bereti Tuepangite zaidi. Okay. Tukanya tu mchezo hiyo mambe. Na vile wanasema kuna baadhi ya mchezo kwa utunzwa na ndio tutokale home. So we expect kwenye warobowi. Mwanche mwaliria patio terimba wate Kiswahili ya vingi na uwete mcheza kwao utuzwa, lakini kesho tutajua kwamba ni mcheza kwao atatuzwa ama itakuwa vipi. Ya yuansi pina mayaregete Gusii ya mambiga tia timu ya Gusii FC amo na Shabana FC. Ni etapata ni wa Shabana FC na bongo wapara igasi ikagetaje getambe mnamo tuwika mangana rengete National Super League kwenda to chakanere Kevin Marco sule okorari tangani Marco nkoronsemo kielia korwa. Nche nkorwa semo ya Kitutu Chache South Bogsero Ward, Masocho, ne division watu na say district. Okay. Ange alilio toigo stage. Kunege nteki ya sana ase badivans fanya nteko turigeri meya Ndizi TV na wote bibena ndake ingikiria kwa tochaka gotio terie timu ya Gusii FC na ni ndio chagete ko mutio terie bibeno Gusii. Timu ye tuachagete nero kerenke kero ko division 1 togatira nero buna twekira na resto ikirega timu ene yanka. Nonye yenda ne yankera kini Gusii ne yanka mono. Ono akoba toko ruange we share the players no to dange na barabu. So nkaora aja te yonya go skare mono. Tiganda chaka ne yanka manya go sko gochiposi. Mava te bigo senago gete na Gusii FC uneri ko kiravoni iga mwana kiretora so mwana mangana rengete National Super League ko nda sama ngana rengete Chigosori mwancho modigereri niko Chigosori chechi secondary chibe chabantu bate Chigosori chia term 1 ando bate Chigosori chiri chia term 2 ni mete term 1 ndo akoreterete ke boikirano ko sorongo ra Gusii timu chiale ko Gusori ndo abate Gusori ya rugby 15 sugatwara basketball ya 7 aside normal yo basketball sugatwara handball iyo ya renge last term gati Chigosori chine ko ndese tami ya kabere Chigosori chechi skuru bado nko ba chirororo na chiri chitari ko ba sense mo ya term 1 na chiko ba sense mo ya term 2 na gati yabo Gusii yanchire na vange Gusii yenkoyo mwanyiro kasoka kambumbu kandanda wata marieta mange soka etamweye na ri soka ere amangana riyenko ya chi secondary tobata Chigosori chinde buna volleyball etamwe naende na lito wata mangana ringete volleyball tobata Chigosori chiri chia rackets chia table tennis chia badminton mwanje marti midane ri kware Gusii kere kware ngese skuru na boto tabigwete SMS line yayo na chirocho ne etamwe nero ere katie Chigosori chinde na ensemo ya Nyamira irigatie chikaunti chira sorongo rwa Gusii hero ya chakire vene Chigosori chimo mona sekerengo kiriya inse bago chiroka divisions abande bachiroka zonals yabire yagego chaka vene nagati yabo na sensemeri ya Kemera ward chia chakire vene na sensemeri ya Kiendege rituko rerengeriara mizi neritukurego rya Ijuma ndawate chi finals chara gochore timu irachi koirukia bendera ya chisemo chiri chia Kemera Nyamira asensemo ya Chigosori chechi sub county ase chi secondary nagete kambia segetie kugia Kiendege na ukwariganiro rero bwatiro kobugatia eke negeti gia Kiendege grounds ke otoka sense ya Kemera ward ase county ya Nyamira asina ikiranira sense me komanyanda ke Chigosori chechi secondary asekerengo kirigia zonal sense me na kichiri asengo tebona gwikira voniga chiskuru isano na iverega chiskuru kianda chirase division ye na chekiraneta sentunde ye Chigosori chechi skuru. Mashindano hayo yamekuwa na changamoto nyingi tangu hapo zamani. Ilikuwa tuyafanye wiki iliyopita, lakini kutokana na changamoto za ukosefu wa kifedha tukaahirisha mpaka jana, na leo tumefikia katika kiwango cha semifinali na finali, ndio tunaelekea kumaliza siku ya leo. Mula wa kwanza tulikuwa na michezo ya riadha, tukawa na cross country, kisha tukawa na handball, lakini mula huu tunakuwa na michezo ya soka ya wasichana na wavulana na volleyball na rugby 15.
nigo nkwere rubuna mechando teboleti ase entunde ye Chigosori chiskuru chia twara chinga kichitaikirane tia samana rio kuyarigani abu ase nebesa nero yanyara ko bagekonyoruko rwa ase serikali enene yo irera okuvurukana ase okwiroberi gwe Chigosori chientunde ye. Ningependelea kama ikiwezekana serikali iweze kutoa ufadhili, pia iweze kutoa pesa kwa wakati ili maandalizi yaweze kufanywa kwa wakati unaofaa ili kuweza kupata talanta inayofaa. Bali baikirana Chigosori echimbago kirabuna chenyara ko bachikogosori gwasote bigubuna asense meye nigo ababuya bahia banyara ko bagutuka Chigosori ao ase bali babua no mochengo nyara ko base bali. Kuna shule ambazo zimekuwa zikimiliki na kuweza kunawiri katika michezo hii, lakini mwaka huu ni kama zimeweza kuangushwa na kumekuwepo na chipukizi wapya ambao mwaka huu wanaonyesha mchezo ambao ni wa hali ya juu kuliko vile wamekuwa wakifanya miaka mingine. Kwa muda mrefu tumekuwa na shule ya upili ya Nyachichi wakiwa wanaipuka washindi kila mara, na shule ya Kiabira ikiwa inatoka katika nafasi ya pili. Lakini mwaka huu shule ya upili ya Kiabira kwa pande wa wavulana imeonekana kufanya vizuri zaidi kuliko shule ya Nyachichi. Maiga ya Chigosori chikonyara ko bachikoere kikira bwatini gotwara chiskuru korwa senseme chikoba Chigosori senseme rie kerengo gie sub county korwa abu tware timiranya kwenda ase Chigosori chekerengo kerigie chi county ase Chigosori chiragendera sensemo awa esenche buna captain 001 yembe kubwatina gote byanda ka sentunde skuru kichiri chiranyara ko ababuyi abayase Chigosori echi nanchiri chichiri chiranyara ko bachigosirio boroso na gotabwa buna chere ko bwase miaka ya Maiga. Kwa ripoti ya Ndizi TV korwa ensemo ya Kiendege Kemera Ward irietaria Ndemo Steven Captain 001. Mwanja mwene gwete buna chense ya mochanya mira abaguyaba yaba chire chiskuru bra chiabo Kiabirai chiabo Ikonge chiabo Kiendege korende june chense ya mochiriti manya korwa ensemo yao skuru kichia kumete asamana ye Chigosori korenda se Kevin Mako ni manyete aina mane Chigosori kerokora chibicha bune chiabana bakogosori abana bakichi secondary timanya aje ninkyo kwinyori ase Chigosori bo kare kwalenga ase secondary harende mangana mucheso mo na skuru na renge lakini rende egotegemea na strategy skuru ebwate mata bono buna it's now CBC abana tali mo no masomo rende bakatana ma lakini you imagine kedi umwana akonyara bono kare serikali ya leta mipango bune abana bagunya ko sports banya go train they get exposure banya gusuka banya kugendera na masomo abagunya gochese mecheso eyo gocha kubakonya gochibosio regente kia andake makaote bigoro ya mangane Chigosori raote mangana go solitare ngoro timanya music wate berete gose ai kelikuwa la koreka kronge school maths na chemistry contest na chire mono go mecheso wancho morire ata monjo nangu muntu maths contest na chemistry contest au korende classmates va na bagoto tevi korende ekuregente kia timanya school ke yalinge school Kisumu Boys High School. Kisumu Boys. Aya, ikunegente kiasa nje wanchi muri nje bintu na arego kora. Tebintu gete byororo, ebintu bya racket samangana table tennis. Naro na yakode senge njo school na alinge sigisi ali ko Paul Boys na ase school eyu abante balinga banene. Chera alengo moke ase school eyu. Wana ingo jotema football onye timu eli ya break time tindi ko ye Chigosori. Ingo jotema rugby tiopi. Katebe sori ya mese ya tebotenisi ne ronkwaka na nkavagi Chigosori ya Chigosori korende ayuna mangana regete Chigosori chiri chia secondary konde chinga checho kati Chigosori chiri nawo ti mwanchi muri chira se tamu yene Chigosori chiri chia volleyball na ase Chigosori chia volleyball nacho chikendete kubwata inse Chigosori no botindi kati chiskuru au mono kere chia skuru uchekarengo kedevu na counties mangana regionals na kati chiskuru chiale Chigosori ntobwate skuru ya Kiabira nero yale Chigosori amone timu ya Ikonge ase Chigosori ya volleyball na bete ko bayinkorore Chigosori eyu naye na bo mwanchi muri ko rabuno Chigosori bwalenge kati timu echibere chinsemo chiri chia Kiendege. Ndio huko ndio. Unamwambia mimi niko jawabu pia unijumulie na kuambia Wamamba yo bagre ndio kwa mwako. Bayo. Protect. Kumbuka protect. Wewe kumbuka protect.
Atagaki. Kama yake. Mzuri no yabo. Nje coach yabo, nje tumbo atisira no mbwata nje. Nice one. Nice one. Nice one. Well played. Njomore ndaigweta teba ngogosori vale mbali gokora machieso andaka buna babwatania samana dia rengete volleyball timanya ndake tukore buna na bakogosori banga bumbu ati bikoro tokorende NSMR ya ICP bwa mirimo ya gagokonga mono asamana ya volleyball kikiriro chiskuru chirakore erinde cheche bachikogosori bya se volleyball again to kia muhimu para akore ne chi principle chiantira ne mechesa se school baba ebintu biri they need ebintu bibona abana barataka batumia machezo junto mate serikali ngochere yara atuma chibesa cha sports kitting kere school abana ngoro bali chibesa bune chi activity so chibesa bune jina chipeta ko ba utilized abana abago rebinte bataite banya go train batu experience saine so that no anye after school na abako gendra ne mechezo you to a professional level. Team Facebook nindo che more stand by abo mabekira ma comment ya manena manene ni maite nko bande ngonya soma sichita ikaisana nko bande ngo soma chi comment ire sehemu ya Facebook gendra kubwati gendra go share gwa Ndizi TV News Digital inyoli bali ba mino batara so ime otara online banyare ko bagoswa bali moto ile ko rukango te kunambu ya mono remote ye yute kunua mbanye gari bachenje ko cia sande esengenjo Ndizi TV mangania Chigosori alioga netiko manya nabo konya ke boikerano nangete ko sire chucia volleyball kunyara ko bache koera na sangete na gati ya Chigosori na bariga ni be Chigosori yecho bachengerete entunde ya Chigosori eskolende obwamire ritante tugu bwachire insake bwakeire timanya na seki una toko yuko ruchinse mo chirichia kiendege abatene river volleyball Majina yetu Abednego Gusii from Sebra Secondary School. Image imekuwa sawa. Hii competition we can achieve. So I think tutamake tuende regionals. Labda mmejiprepare vipi na mashindano yamekuwa vipi tangu mlipoanza mpaka sasa mmefika finali? Mashindano imekuwa sawa. Na hakuna timu tumeona yenye inaweza tudivita hapa. Maybe Ndizi kofiti. Kwa doing kuna jundo tunadivita sasa. Kwa majina naitwa Brian Nyakundi kutoka shule ya Kiabira Secondary School ambayo inapatikana huko juu ya mlima. Tumekuja hapa mashindano. Kweli tumekuwa na timu kalikali lakini tumezionyesha kwamba huko tuna train pia sisi hatuchezi. Tumepiga timu 4 mfululizo jana na leo. Sasa leo pia tumeibuka washindi ambapo tumepiga timu ambayo imekuwa ikitupa ubishi. Labda maandalizi yenu yamekuwa vipi kutoka shuleni ambao kwa sasa amewaweza kuwafanya mfane mpaka mfike katika finali? Kusema kweli kando na kusoma pia upande wa practice hatuko chini. Tumejiandaa vilivyo. Ndio maana tukakuja tuwaonyeshe wako na uwanja lakini kutumia sasa ndio shida. Finali mna promise nini? Kwa finali tuna promise kwa wale ambao watakuwa mashabiki wetu hatawaleta down, as in tuta make sure tumeshinda
ili mzidi kutupa moral. Kama Peter Ayora ni mwalimu wa shule ya upili ya Kiabira, na katika michezo hii mimi nasimamia volleyball, yani naitwa komisa wa volleyball. Ndiye nashughulikia wenzangu na kuweza kuona ya kwamba mechi zimeweza kufanyika jinsi ambavyo zimeratibiwa. Kumekuwepo na tofauti. Kuna shule ambazo zimekuwa zikimiliki na kuweza kunawiri katika michezo hii, lakini mwaka huu ni kama zimeweza kuangushwa, na kumekuwepo na chipukizi wapya ambao mwaka huu wanaonyesha mchezo ambao ni wa hali ya juu kuliko vile wamekuwa wakifanya miaka mingine. Kwa muda mrefu tumekuwa na shule ya upili ya Nyachichi wakiwa wanaipuka washindi kila mara, na shule ya Kiabira ikiwa inatoka katika nafasi ya pili. Lakini mwaka huu shule ya upili ya Kiabira kwa upande wa wavulana imeonekana kufanya vizuri zaidi kuliko shule ya Nyachichi. Lakini ukija katika upande wa wasichana ni shule ya St. Mary Sekerubo ambayo imeonekana ikifanya vizuri, na katika nafasi ya pili ni shule ya upili ya Nyachichi, nayo pia inaonekana ikifanya vizuri. Mbali na kuwepo na mashindano ya shule za sekondari, pia tunafaa kuwa na michezo ambayo inaletwa na county, ndiposa wanafunzi wapate nafasi ya kuweza kufanya vyema zaidi. Ukingoja tu wakati wa michezo inakuwa vigumu wanafunzi kuboresha michezo yao, lakini ikiwa wanacheza mara kwa mara, kwa mfano kikiwepo na kile ambacho tunaita league, itawapea nafasi ya kuweza kufanya vizuri kuliko jinsi ambavyo wanafanya. Hata skuli ya baswati ya St. Mary's Ekerubo egendete koravia timanya echiende enkaichara letekerasi mekorende ina manalite Chigosori chechi secondary chigendete kubwata inse na wino muroberi bwe Chigosori imeandize TV kali tukuria chuma mosi chinsa guchakira chinsa 10:30 ka chinsa 12:30 batugitware gikarovene kya banchi be Chigosori twasanga kiboikirano na kwemania mange igorie Chigosori korende ense moja Facebook gati abali babekire chi comment chiabo Nindo chabu Beatrice Osoro agote babuna mama Purity egesicha kia morning from Bogirango ekona Bogirango yuna bantaba ya elia bande baminyoki governor kolenda ina mangana siasa kolende mbuya mwana mama Purity asoko nyara kova okubwatia Ndizi TV. Nindo chaiga Leons Lomos anasema kwamba I'm from Kisii University Kisumu ndogo tuned. Kesho Shabana FC kichwa. Leons, asante sana makomrade wa Kisii University. Unasikia nyinyi KU na mwanyege irianda ke na kyakoroku AVC ya ino professor kama onyalire kobaga kwandova ntomanya na kiamangana ko bakorende mbya mona so kubwatia amangania Chigosori imeandizi TV nirucha igayo besho beshai oyone akoba imeandizi TV kere ngaki ya besho beshai anasema tuned in. Asante sana na mentote babuna aiganya ngoso ndoche bwairire buyapi tole komo buna botambi mpaka omorobeli ORP mbya mono yobeshio beshai Leon sa comment na tabuna Shabana FC kichwa ambao jamaa wa Gusii FC kesho tutawanywa vibaya sana destination KPL no iwete mapangiwa haya nindo chaiga Daktari Henry Ochoki anasema kwamba I'm from Itivo City. Okay, Mweire City abantu ba Itivo sawa. Ngoru chinse mochirichi ya Itivo City Kisii County niko ndani tuned in. Asante sana Daktari Henry Ochoki. Leon anaongeza na kusema kwamba G6 kesho mtu wa Gusii FC asipatikane. Timu nanka hiyo kwa nakonda inyora na Gusii FC na home team. Rizikolia mambi na warembo wa Shabana wamejipanga wanasumbua sana kwa mtandao. Warembo wa Shabana wanasema kwamba G7 ne yabo bebe kirebuya ikonkora tore mambi warembo wa Shabana mweso kike buikiranu wenzenu watakuwa upande ule wa G7. Nindo chaiga Taylor Mogusu Onduso anasema kwamba niko na naum korurandani bomachoge borabu tuned in. Asante sana Taylor Mogusu. David Mogaka anasema kwamba niko sehemu za Babadogo Nairobi pamoja. Asante sana watu wa Capital City. Ndio chaiga kwa Mbosh Davis anasema tu ako ndani ako tuned miaka emoji kwa wingi. Asante sana kuendelea kufuata Ndizi TV amangania Chigosori keboikirano aiga no inka konda ni matetu akuda irama ngana ya Gusii ya volleyball konda tabati Gusii chire chia rackets
rackets mwache molime Chigosori chiri chibwate Chigosori no koboko ndobate Chigosori buna lawn tennis ndobate Chigosori buna badminton ndobate Chigosori buna table tennis eliyo montako benseme ya moyeme so ndeseme ndayo mesa Chigosori do mupira enetie bekire gatariye ko kubuna table tennis Chigosori chinchira kina sana sorongo rwa Gusii na abali ababwatani be Chigosori jabate abuna Gusii ne bateri bagari ya bene lyo kokori bya Chigosori yechi chi principle chize kobeke ni basi Chigosori yechi ebintu biganeiri ebene chinet ebene mepira byose bibitoke linda abana banyara kwa bakogosori kuna toko igu korwa ensemeri ya Nyamira. Kwa majina kamili ni Mombinya Edwin, ni mwalimu wa shule upili ya Kiabira. Nimeleta wanafunzi wangu wa kandanda, wasichana, wavulana pamoja na rackets. Wanafunzi tumepata ile tunaita composite team, yani timu ambayo inajumuisha shule nyingi tu kwa pamoja. Wanafunzi wale walikuwa wamejipanga vizuri, lakini kiwango chetu bado kiko chini, labda kwa sababu shule nyingi hazijawekeza katika mambo haya ya rackets, na ningeomba sana shule zetu wale wakuu wa shule waweze kununua vifaa ambavyo vitaweza kuwezesha michezo hii kufanyika jinsi inavyostahili. Katika michezo ya rackets, shule ambazo zilijitokeza ni shule 4. Kwa kuzitaja tu ni yangu ambayo ni Kiabira, niko na shule ya Kiendege, kuna shule ya Nyachichi pamoja na shule ya Ekerubo. Labda kwa wasimamizi wa shule pamoja na walimu wenzangu, kwa sababu kuna changamoto kubwa hasa kwa marefa na makocha, ni wachache mno. Kwa hivyo lazima tuanze kujitokeza, tupate marefa, tupate makocha wanaotosha ili waweze kufunza hawa wanafunzi, tuwe na timu nyingi, shule nyingi zaidi, na wale wakuu wa shule wakitusaidia tupate vile vifaa vya kuchezea michezo hii, basi tutakuwa tumesema shukrani. Tima nyama kwa sababu Chigosori bwa gose amangana ya rengete Chigosori chichia rackets, lawn tennis, tobata magana table tennis, badminton. Njia renga se skuri ya ino. Chigosori chinchi alengo lakini bale gochiranga ni chi sport cha basubati mono. Asache wagenda bachesa ibintu buna rugby, basketball. Lakini rende MHS yaro chi skuru chiche binyoro. Ni ngumu sana itre onyore chi skuru chiko participate. Juu yani mbala twale exposure keliba manyenga chigemu echina chiracho nabo chigo chesu chiko irasigete. For example bono muntu manyera Rafael Nadal na Serena Williams. Lakini ano chako bodi abande juto wala chinga seti. So the earlier aba baliba bono the fans we MHS baliba nyema eta mono banyeleta chi school aba nafunza ambao cha participate. Lakini kama baada hazijaletwa itakuwa ngumu sana kwa hizi chi school chiche binyoroma. Bono kwa abantu bali bamanyete MHS obu yamba atebege ndongera ko ku delocalization. So it means abarimu ababele chi school echirende chiko participate in those games. Kuna kwa hiyo you are out of the entire Nyamira region, it's only 4 schools participating. Igobo ne mineti ntote banko iramore moko irababere osemwire chi school chionsinya, of which njibu ati health competition ni bako iruju barabake. So lakini unless they do something pa chi school echinde na barabu whatever the importance obuimu wa mchezo hiyo kutoka hapo inaweza endelea zifike up to the grassroots level. Ndake orure vena teva eskuru ya hava maitene Chigosori chaba subati kole njiri chaba subati bigo kubuna misconceptions atia bintu biri kwa basi chiskuru ndako ko igwa Chigosori eteri ya ino ko rugby ko igwa ene Chigosori ya western nabantu bagwa keji manda watu mubero monene kolende taligo ebintu biri ni obongo nakunyara kwebeka bena okora amaigeli asa Chigosori ende yonsi onde buensi nabo kunyara kobaga konya Chigosori na kunyara kobaga okora buya na kolende esa chise miche Nyamira ende chiskurinya kolenda ya Nyamira yonsi kolenda sensemo eri ya Kemera nimetaba kwa ndese media chi sub county na ensemeri ya county tore chiskuru chinyinge mono chigwesoki ase mangana rengete Chigosori ya rackets nimaite biro bitu bya chire sana kolende mbia mono kwendera kubwatia Ndizi TV asa wenda ngani twenda somo timoko kwenda kwenda somo timoko kuko tigera chivicha chi Chigosori ya netball abasubati Chigosori ko ku netball ya abasubati bakonya kuchukana no mupira segetia yakaiga abakora bune Chigosori wa matukale bosyo nimbali atara bamanyibe Chigosori yo babasomia mange igore Chigosori ya netball banatokora ko ruchinse mo chiricha Nyamira tokondo mutimoko mokeigo.
Ndizi TV obwansu bw'omugusi season yeye asegosori y'okwegya ya papa antivirus kwanza iseo yo karakora kwa antivirus sisi ni cheki ubugurite antivirus igona nde George ni ndigete digere lyomanye igoro yobongainereria nagendaga sabari yo mu America ande musibiri ejo nanyora kiti cyo jigire kandi ajipeka ubwanchani akinyeresa wakipapa na mami niho swachira marume I love you so much chisegi namangana yenyuomo aratongoje wakitire ay kwangage mono tengene ndani ni gure bobe ay yenda kira rituko rya Jumanne chinsa ibere cha butuko na boigo moiroro rituko rya Jumapili chinsa kyanda cha mugaso. I'm looking a job. Can you please give me your curriculum vitae? Kire aba nero ntebi ngaki ngoni ngomberia angira so muganga nducia mariogara na inchenore iga. Akora so muganga. Kane. Ense ya bono nigiganetie obumanyi bw'igoro bw'amang'ana technology aigano edu computers egosoera email aba nigo bakohonia na kurua bokoreri bw'ichi computer ashenchirengia etanitie ya butambe mbabwate chi computer bakoneria chisukuru chi college chi abisi nonya nayo monyene aigase obokoreri kubeka tore CCTV twakora networking nabo igongo kubeka tore software na kulipea pia chi computer nabo igongo supply tore chi computer na chi laptop na byonsi biribire under IT
kwa jiji institution mbalimbali. Enyorere chi laptops, chi computer, chi mouse, chi keyboards, gamepads, toners, chi printer, laptop chargers, CCTV, chi camera n'ibindi binge. Tarigoryoka nkuru wabare bokorori bwa CCTV installation, networking, wifi installation, boigon korosia bare chi computer ekero chia sarekire na software installation n'ibindi binge. Nigo bare ase nyumba eyo yakarukirwe Uhuru Plaza, ekorokwa bono Aliza Plaza, room nambe mie yemo na isano na ibire imeyo mochiobo songo wosoba kiresimi ase namba enoti isano na ibire enoti yemo isano isato isano na isato isano nemo inye ibire gose enoti isano na ibire enoti ibire isano nemo eyemo enoti isano na isato kianda inye. Edu Computers, quality products and services at an affordable price. Maya kichiba sengo kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, yudo, amagomba. Tunda chinyinga karangeri umwana umwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mutakeire. Skuru chegwiru you know. Abana mbatakeire bitabu. Mondongu bware chiri buga. Ikomi. Kila rituko mondongu bware 10,000. Na mwiso bwe week. 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomo ko waye igwa ko genda sesi mi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako na bagadai okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri umwana umwabo wono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kyombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Matema kole ngomo kesana nambe abana kwandra kubwati Ndizi TV obwansu wo mogusi umuroberi bwecho sasa rega tobwata ni korwase timu ya Gusii FC yore GFC amone timu ya Shabana Tore Bobe the Glamour Boys wagendete korabu ya sana na ndoche wa mentire fans na timu ya Eric na uta kaneli etari yao na rero makore signing chine sana chia fans ye wiki nabo kote bimu achomuliro koligereri andaka manye latest fans va mentire se Shabana mbarabi. So asama lio dangoro kweri kinyangarezi ifani ya Shabana miaka mingi eraundi hii tutire tuatire already confirmation tutotire tinkeiga tunyari to gutire rigi tunyari to sign Shabana ne brand asabona iga already to assign the fans ya wange 0019 oyo kuchache to assign abande baro abande na naro batujoiniri nane diva no haraira mwaro radacha number 001 na abanda abange abo banyare bato join efanere itogali go toka Kisii FM nero to joiniri na abande mbendere tagocha asa abantu bari banje to mopire tumya Shabana karara rocha nero itabire arocho ne fani tokorukane na tu t-shirt ya nyari tege kumwikira so era nuari korukale ne fani tena akudai ndeke no bragging rights korasa batitirive timu ya Shabana FC timu anyanda ke Eric ngoronse mukielio korwa anyago gototiri Shabana na timu mwaka kyota kitikonye tyotereri. Okay nje no muyuru etawne ngoru mwembe no reserve mwembe no reserve eno tuwate branch ku mwembe branch ebo toka G7 G9 nindu toka bali toka togi bali okoro ni chukuru bali nindu
kuna gente kiasa na kurumaka kikwa vile mtetiri wa timu ya Shabana miaka mingi sana rutingunya lakini muna na manyete iguru emipira na togiri Shabana muna arenge ligi igaikana gutire miaka yose gocha bakabona kuruga turumagite ligi na bakanyara bagutire ligi muraona twatirire muna rani togiri miaka mingi acha bane kigo kero yugwete iga ni mate makondo cha kanero muterio mwana bwa timu ya Gusii FC ntobata iga Eriko butero mwana bwa timu ya Shabana FC tobika mangana ya NSL mbato tevi ya mange mwana yakosolere mambi gate timu ya chibire kororo ngorwa Gusii FC kwaligania timu ya Shabana FC gate ya Gusii Stadium kono tinga kechigo mwancho moriali ndobata gati ya myikuroro ngorwa Gusii bagokora buya na gati yabo ntobate Godfrey Babu ro myakibwe chimita emiyemo okolere buya sana chinsemo chiri chia secondary chinsemo chia primary na boniga agendete korigiri bagali ya samane ya myoko imense ya Kenya sasa mykire chimbiro chinyinge chia athletics Kenya na nabwo tokobori kwa bene gocha somo governor bwe county ya Kisii Paul Simbarati unatoko igoro yo mumyoko yo Godfrey Babu aba minto bali skali ase amaleta ngoro ku Godfrey Babu nale kusaba ase talent ye yane ngwakambia mona se our honorable Simbarati na chitali stadium ama mnyokali alenge aya AK alimora alengali nabogwa tenene talio gateba no taita bantu buna intwe abutobwate talent unyare goto support nabogwa tenene talio gateba yo bwate medo yo romo Gusii anyare gotenena gocha mutwa anene sana ngusaba nyare konyore coach ine talent mbwate ira nkonyo guchimotu abo gusera tokonyo buna ntu aba Gusii inyare konyore kambi inyare konyore coach aso gusaba kwane cause ine talent mbwate talinga usenegento togochikori yande iga bono ngusaba tu aba honorable Simbarati information yeli na koligiri eli kwatete ngande tu asole na koligiri mara ntebi ngole busy ganini lakini ngusaba aso gwanja kwabo unyare konkonya buna lirikwa tete nabo nkwira na libia ase talent ye yane Oyu Godfrey Babu mumnyokia tevanda kenaga ni tienkwana no governor ne maite habata ni Chigosori ve county ya Kisii bakora untu watu mu waziri we Chigosori Eric Miyenda gati abande nabantu banje Chigosori andaka matukale bosanya nanyore oisaransa bene no governor nandako kwani kwa yanyare ko baga gukuikira ni korende abamnyoki skali gendra gwetoma ligie kambiera angena chikambi chire sorongorwa gusindo wata chikambi chia mugonga ndo wata chikambi chia keberesi igore vita asonde wesi oraga niko bwatana naino abwatana naino elinde rongorwa gusitwara abamnyoki abange bagendete okoravuya bana moro chinse mochiri chia Wanda Diamond League ense ya Kenya igendete okoravuya ndochinga kie chiecho niko na gotebi buna andake league ya Nyanza Regional League mageo kwa bomo timoko mage ya first league kunyara kwa bage ya koera nigo second league ya cha kireven na tokwande league ya FKF division 2 kwa erere weekend ya elite koria nkyo nebe ya koera ndoranda kenti mukichirichira anda se playoff chiricho kwa running ora so league ya FKF division 1 kunda sekati chi zone chero gati ya zone ya central zone wikeraboniga nige tu team ya ichune combined FC itanga ine ase F group yere me central zone na yakosolera atware litukoria nkese bara kosolera team ya Kisumu Green Berets ichuni ebwe tebwa ende makali kosolera bite yaku ichuni combined FC nerera chikutanga na ase zone yeyu na atonyo rense merio kwenda ase mini league koranda keningora chikutanga na korwa ase amangana yuarengete division 2 na konyole ticket ya masayamo kosoa sense meria division 1 timu na chiabo Gusii FC ya ruete kamenya kwa soe ligi ya National Super League Shabana FC ya nalitoka bagi kuru na kwa soe nseme ya National Super League timu nyanda ke Mako nimetendo atwareza chitimu buda Hema moja FC ekabense mo ya Division 1 kana magea semo ya Division 2 otwale timu korongo rwa Gusii rera chikobentangani ese ko nyara liba kwa soe sense mo ya Division 2 aseboniga kwa base ligi yeyo lakini ngelio ratebe igoro ya enko yaito. Okay, chitimu echi chire totebe izi lower tires bono buna Division 2 gochinse. Muchando mwana bawo chabatwara. Bachezaji babo mbali gocha barora serious mbali gotwara seriousness get. For example, bono ngonyarore timu ebanye ikiresi ya ikire ngwendere mini league. Mchezaji atataka tena kutoka hiyo timu aende kuchezea timu ingao. Juu they are easily swayed nervous.
unago promise wata bwa buno goche team yeito ochiesa igana yani they are more of gochesa tournament ko bwe league yani se FIFA connect na ro boni gana kungunganya ko rwe timu ya mokwenda seyende might okay FIFA na bekoba but organizers na barabu at some point ngo fail bari juu tosebe for example kare bago check chicard koko liyo eliyetarije card ne liyo monto ebichero ora kino yo represented na abantu bali different so alafu naonyena the officials which team which team bago chababeke claim when it's too late. For example after bona bachezaji abana bachire yo mchezaji yoyo jumba manya ine mtu amuroche ka kucheza sigete lakini rende I'm happy timu nyingi bono chiachakire kwa serious kidogo at least competition ya ile fair juu I've had some abachezaji mbale abande maete ba iruchiban juu ya kuchezea timu mbili kwa season but kama onye ba cheke tipi ndiba kama nyabono they are okay timu jitagachibeke bidi we toreta chi investor juu timu nabego tira alafu ikishapanda yachaka naende go struggle yaba bera ko na we matches alafu unapata after team imestruggle inakosa kucheza game walk over ndio tena inarudi. So hizi team kuendelea lazima kukuwe na strategy, marketing ikuwe mzuri from the grassroots tuanzie county kutoka ward tutebe hapa MCA. Hapa MCA na aro chalendo mate team ikiye ward ya okay gocheza at least kwa ba input geta no atari bachezaji game yawe mo kwenda ngo baka ni rande fair mbagolera no ina lunch. Jubono chiri kibune chuma to monta kwa kirwe seminaro kare ko brose ne chinsiaga nande ka achali ki fair roche chipigipigi yo montara arakishe anyole no ne mikosi para but comment ni ate timu nega ntaka ko so abuno e challenge go yaba ko beka bachezaji abo bamenyamo chilige chiko manda bona kero monta ko rusobo na mazoezi de reali kokora mazoezi yamo no go yakela nesi mi nkayore jumamosi no mata mo pira mwaigwana mwomera na geti lakini the likes of ichunia ingoranya igune ngoranya so mando mtandao seems ngambara organized like ononya bare capable na bare organized all wish them is good but they are to represent wa mwaka ombole na kare watikirire no ndole chinguru chogo sustain pressure igoro korende ese Eric Smith watu rege tambe all the transition ya Shabada koru KPL gocha NSL kwenda Division 1 kurana NSL na boni yabna nyasaye ande koro sevinto ira na sense mo ya KPL advice kiora yeti mechu ni combined kere kwenda semi ligira go sulne timu koru chinse mo chia bogera chinse mo chia sigisi asemi ligi yeyo so ndonda tebe a tournament iga eti mechu ni tunyega nyereti obu yenya arike gutira tutware timu chinyinge because muna bagotire league it's one step away from Gusii NSL ufichi to andi timu chinyinge tiri ko Gusii so again don't atebe ko bako genda tournament iri already ba qualify is only that ya batakire bacheze banyore timu ye mungata bachi bacheze rero Kisumu so challenges chiro chitobwate in fact even they karabi go chess mataria bakorobiye bonge okay sorry wataba igo lakini ebintu ne binge bagakora mataria titim cyagusi cyo bachiko inorigo ani njiko nyara kwa bigo bagachyo fair play bachesa bakojara bagotangana so again to karugindo chekera kereli baligere lyo mono ensemo yo kubugiye umupira oria ali no bakongubole na etimu yendoche yabe organized sana ichuni alafu ne timu ende ko kugucha tineji team chire very organized I wish you all the best ko bako genda bamanyenga inere ngakingi yababwate because babe batira ngakiende to koja macho konyore bagamni libanyare bakonyora bonega so etoko basabera to babwate si banyare bagukira hata abuna football is a game of chances kwa nyorire yao yetumeke bya kwenda yante kyanke rianda ichuni yamanyire libire lyo kosoria se emini lige sengenjo elinde sense mu FKF division 2 tebi akorete na mbaibere korwa sense meri ya Nyanza regional league zone A ase team ya small simbanero ya tanganete ichuni kanda se emini league ne team ya chavo gere baden semo ya vogere na kuro bado ichuni kanyara ko bagie kubua na kosoa sense meri ya FKF division 2 na ndio napoteri tembule na ndio kwenda se emini league korende ntorebuna manganara avengo tebuna ndake ichuni ya rero mbale nge previsit kore timera vega ko soli nero ko luchise mo chirichia na kuru
ba korna keti me ko sorry vaira a few notes aiganari korende ntorore kare tura ikabu whatever we will cross the bridge when we reach there na rekoba tokumanya na kia manganara na rekoba gakoba mangana rengete enkoyo ya iga sorongo rwa Gusii. Asema ya Facebook ndo chaiga Wycliffe Ayunga tabuna salamu zifike kwa omwana minto Eriko #Shabana ni moja Shabana since 1998. Wycliffe Ayunga watototeri Shabana gingo chikoiboru korende na beko nyarekana mbiyamono sana genda guteri Shabana FC kageti nyesire enchirende osiora nyale rinde Chigosori nyare kopa Chigoska bosio oyame kaine buna Wycliffe Ayunga tazabana sangana toka entemono ya mangana rengete obokosori bechitimu cheita National Super League nige timu ya Shabana FC wiki ya eta abantu wale kosori ya benene sana ase historia yabo nilitukolite mono sana ase Shabana yade ko kosori ya mona timu ya Kibera Black Stars nere kosori omurai bwe kyama gia osomo bwa access abwazimio ikyama kya ODM Raila Amolo Odinga aikirane tase kosori yo nabo telebeta ntichiri bikomi na isano bagachora asekete kukia Gusii Stadium onyekera rati ari gutianigo bantu mbaichulete una baichuleta se ekosori yo bagachora so bonge sana krasa kanyara kopaka goichora ekosori arega yege historia sana na se ekosori yo nakona ndio roboti rwa bene igoro ya umukiore ngoro tali raisi de kobaiga whatever in football things don't happen by chance, they are made to happen. Every time ngabia kanete kurira ekosori yo twara omongso yo ya twarete unatakora kororo boti oro rwa bene hapo chini timu inaingia pale taruhusu kuwasana kiama kando ne Chigosori chinde nigo yari ekosori abene gochia timu ya Shabana FC engakia nyarigania Kibera Black Stars asegetigia Chigosori kia Gusii ritukoria Jumapili ya wiki eye gati yebintu birerete ekosori yakobe ya bene nigo yagwatabara ya banga bachore korwa sorongo rwa Gusii au baikirane tase ekosori ikarane tuno murai wo mobwazimio Raila Amolo Odinga gochakira chinsa isano nige bita bya igoire ase ekosori yo chinsa mo chonse chia Gusii Stadium chia ichorete ili tuhakikishe tumepanga hii maneno obote neli bwa Shabana FC nigo bwa enegeti oborendi nigo bwa tingiri asegeti abwa sichinga kichinde oborendi bwarorekanete kwengerwa n'abatiotereri barojikanete comment kana buna chiteka chia sugete gochia ase ekosori gochaka obote neli nigo bwa negative na kuburukana konde gwensi nkware koba wase ekosori eyo kwene kibuna Shabana teliko buna ichiko linde lionsi ria FIFA aseke minanekio ensementangani ekosori eyo nigo Shabana yanyorete goli eyo yabete yobobui abarai baikirane tase ekosori nigo bachangira Shabana enibeta ketie milioni ya monuguta isato iyera konya Shabana asemeroberi yaye ye ligi mwenyewe binafsi anatoa shilingi 1,300
Magigaye gosori yukwera niga batineri be Chigosori ne timu ya Shabana besomiria mange igoro botineri bwa batiotereria bange barachase gosori mono eise gosoa se ligi ya FKF Premier League omweri obwentunde ya National Super League. Kuripoteria Ndizi TV Retranende Steven Captain 001. Andake tutara andake Shabana bakwandre andake yebuna Eric Rokoro andake omungusa senko itotwara such an impact ko benene andake what comes to your mind Rokoro reko soliejo. Andake tutake naye Marco. Okay. Etimu mate ekobwatinga kimwe pangete. Naende etimu yotwara fans when you are winning. Keremo ko bwaro wekamutwara fans. So Shabana ntoko kana it's a big force tangu yanze mata nonye umuntu kagutanganire step orachire kumwikira te kwa baraisi. So compared to us mbara step ahead of us as Chifani bako chungusa ngakia mama kana okaresha ifani ya Shabana guchumaiga Shabana na I used to support it koru 2015 Karabono na rienga bono onde kayani after school. Bono riende ikiwa division 1. Liri kachega playing away matches. Lakini kilo muntu mata anataka kwa associated nege ndekia. Muntu ta yarura atake. Bono Shabana boni it's doing good. Ni nyota yao baate asai menga. Bono kerekende de wacha wa bono enjoy juu it's their time. Ono fans matara bugo ikabacha juu kero mutata kumenya Shabani ye kubwa na kiego chesu mupira. So a crowd na boge gocha. So nonye ntu I can remember there is a time before them two other challenges cheto nkenke. I remember there was a time we were position 2. Ntu atwale te fans ya bange. As compared pressure ile gocha, pressure ketenero gocha. Ono lakini fans na mate fans ya bange ba squeeze their plastic fans. Bago cha kere timu yekobwa. Kere timu yerebya. Lakini kere challenges cha nyorire timu kero mundaro ngusamaga. Na ande matokeo gako bamabe kero mundo cha kawe team but in soccer ekine gento ya kawaida. Wano kero strategy you win your matches fans watajileta wenyewe. Hawataambiwa kuja ground, watajileta peke yao. So like mimi like tunaweza ambia fans wacha wakuwe mafans tu, wacha wasimame na timu kwa uzuri na kwa ubaya. Andake ayunere andake korukumako konyara koru amanganare getegore amangana fans ayanari korende maga Shabana kobuya gosori ayu ya konya Shabana koba bosia seligi korende midweek ntotwari gosori ya timu eramba ibire timu ya Murang'a Seal ya gosori ya kogani gune timu ya Naivas na se gosori ayu nege timu ya Murang'a Seal ya bua Chigori vera seyemo na magaya gosori yini ngo Murang'a Seal ya gosori Chigosori ibere igore Chigosori chia Shabana tote yabese gesongo Shabana iwate 2 games at hand ase Murang'a Seal ya gosori Chigosori emerongevere na isano na isato timu ya Shabana Chigosori emerongevere na isano nemo na obubyo bubwe timu ya Murang'a Seal bukaera timu ya Murang'a Seal kwanda igoro ya Shabana na kobana mbe meseri tanganipi ase season ya timu ya Murang'a Seal watachi point emeronge 5 nemo neyemo na Shabana FC renamba ibere na point emeronge 5 nemo na ndakichosori yatigere ne chinke sana na mambi ntobate gosori ya Gusii derby Shabana FC kugani gune timu ya Gusii FC gosori ya mambi mbole tokiera atwara se Shabana taraikagwo ndongero makate abagaiga na ndo mate karao kwa timu ya Shabana to gutwaro gwoba orema because no akabeire na tuko nyagutira team ndo akatia away game away mepira no akabeire Shabana bakamna bacho gutwara timu yabo. So again to kiama turatebe Shabana tugwate fans very loyal because izo ko ranga div 1 kera tu alengo ntu aga travel abanta bange kwa na kwa room opira. So again tanga ni fans wa Shabana very loyal na ndi Shabana ni brand. So again tukero kina tebe umopiro mambi
baba tubwa okay sai mare ani mranga sirere igore ito gosto ndageze mipire bere igobone game ya mambi ero wikatobwe ndo anga last time but we take game we know our weakness because ndo what the challenges striking to akabiri mipira but akabigire uria ya moiga na midfield tulikuwa na issues but second leg kosingia bet reinforced striking iko sawa midfield iko sawa tindo chingi kera na fans mbaro so tindo chingi kera gere mupiro mambi tobu so you are sure ngote imako kwa point chirocho koira ni tole mambi kama ndiri baganya reka baga kwa na korende Facebook ndo cha Gusii Riruma White agote ba watching live from Kitutu Masava mbuya mono Gusii Riruma White timejo sana hotel dire korende sawa ndo cha iga Felix Morara anasema Captain 001 pale Egasiengia kabisa asoburaria bwao bwechi timu chia Gusii wa watching live from South Mugirango abagirango yunava ntavaya nonye mangana asesa gakonde gana ya kolenda yunava ntavaya mbya mono Felix Morara kubwatia Ndizi TV abungati abali bakubwatia se ensemo eriyemetandao tokwana ndaka bogosoli bwa Shabana ne gosoli ya mambi mwaka ne narwo kwa ne tomekaine buna Samuel Ondimu omekaine buno mote mogosoli omukuru bwe timu ya Shabana FC na batayo kwa ne timu ya Shabana FC ne gosoli ya mambi egekogera mnabona umupira uyo Sabana egekogera kwa kika kwa kusema kweli egekogera umupira bagwaka baise ko baba murabari mbaba so gutwara ntemire yonse pi egekogera bona kwikira bona ba control umupira inse buya mbabwate chance yo gosoa umupira mone Premier League egento kende egekogera coaches mnabona no akora amasoesi ga mechi ya era yo mwisho ndotenga mechi ya era yo mwisho igona arura yakora ntu akwana nere gaiga igona amatenga finishing ijarengense bona yakora buna arengega na chichi arenge kuba training ga buna igoro garenge ku feed negati na rero no akari ku feed negati igondo jenga team ya Sabana asichinga kieji kwikira bona yasike gwangukere mbu yabale bono nchege ndonare gusabanga buna bono umuyamsho ito are koba umuyamsho tuno muntu bwanjita mangana sports arabu no umuyamsho ito pale uwanja egora chibese nchiro chia sports chiruri nima etenga bale wanja egera babege ntekemo tuanse ko konya abana abaito egera tuba train tuanse ko ba irachiti muchinene munabona Sabana mnego train ligaiga iko bantebi ngaiye ntukwale kokora chako mupira egera munabona ego so league premier egera twarushia abana aba basororo egera abana baito banyare ko bakorekana nabo egera bawo baino muga ko mote ko ruchinse amachia kende ego wanchite nkojo sana na manechi wasolichia abana bake ndake gusanga mange igore yabo bagosori bwa Shabana kurende ngora na sore mako kwikiraboniga etimu ya Gusii FC ere namba 5 yagosori Chigosori emerongevere na 5 na ibere na kurwa Chigosori echui 5 nigo Gusii FC gwate point emerongene andake timu nyagosori ya mambi magosori na Kibera Black Stars wiki ye na Kibera Black Stars mukaba yake goli 1-0 egetikia Gusii Stadium pakaite timu ya Gusii FC chigoli vera sevosa timaiti magayo Chigosori chimwa sirichi nyinge sana Gosori ya mambi mugwate all it takes kuira na winning ways. Okay, as for a game ya Kibera, Abamura they gave their best. The last time we played a league match was almost angumutien plus some weeks charge. So kole off woku. Vijana wakatoka nyumbani wakaacha the train for some few days na hadi wakatravel wechiawe. But Kodwavu, I think coach na picked the positives out of our guys. Again, to like mata so mchezo mambi. Okay, abange ngoteba bale we are a losing team. Asiboniga. Lakini rende in football twaro le team chiri chikagire ngade na chichidense disappointing ye chichinene. Na ende okay, Shabana of course chige mjabo na arabuna bago chesa. Na ende gendo kidakika kinta temba tebi. If they play buna ba chesa chige mwechi chiakuru mega. 100% sure. That one I promised them. Naende talinga gose no popegete beef gose kikero but ju nchoma tano Shabana na beire Gusii. Una rijiti tanga na patabi. Nja igeta snale you have to make a choice. Tendo to gataba ejenere go chaka, tigatonya support nero to ikieye.
Yuna na bera ike prime na ande ngae che na to ile na go support ye yende. So nche wa myself personally ani job manyene. Okay, Shabana has been my team and will always be my team. Wago tira totigale lazima ntawa support. They are our home team. Lakini asema Mbiaro is where I draw the line. Mbiaro, we will do what we do best. Na andenga te season yeni ntutoka tukocha koira point chiavo home and away. Barabo paka mambi paka be panga we kabakonge. Juu ntu ale toko enda una chi underdog. Bata what anything to lose. Ntu okay, we are napotura ange kidogo na playoff ara ake. Lakini ndoli ale mono akeigo. We still have chances to go the playoff. So, in the period, I think we have around 5-6 games to go. Puna toko buga chance ju we are optimistic na ndio napatro je ngango buga tole. Ma to to kwenda se yote bengo ituko chi. No ituko iko ando ituke pasacha. Ona ndio na toko buga chi game ne cheto chi atigaite. Bado toko hapo playoff. Ndio na boira bago teba kila mtu ashinde game zake. Ayude kutoka hapo ndio tutajua. Andake oyuama kaine na makona andake mwanchomo ese ko manyama mange gore gosolia ene gosolia gorete timu ya Shabana ne timu ya Gusii senkoyo na kile timu korwa asa mo chikomera ne korokubu na edabi na dabi ye abange ya karuko Gusii dabi karuko Bosongo dabi korende ritali tabuna abange ritali ya Bosongo dabi na Bosongo dabi era chikove gosolia ya gatano na limo katie timu ya Shabana FC kosora mwana timu ya Gusii FC as a competitive match asa chintu ne sano chie tira ni timu ya Shabana FC ya buire limo timu ya Gusii FC ya buire limo ne tinde cho speech ya chire makali mara gatatu Shabana isi kuvuga mambi era chikolengana ne bintu byonse nyale ko bafikolengana na ndake eyuna kiuma ubwanto manye igoro ya gosolie era chake saa 8 saa 9 saa 8 depending on the weather saa 8 andake weather kira nyale ko babuya chake chinsa isano na ibere igoye tikia Gusii Stadium nyara ko bakogoika na robo gosoli kwe timu echibere na Shabana nyale ko bakegotira se KPL na beko bono na ego chuteni Gusii dabi evono dibona tiri ko boro mpaka mutire moso KPL na libona ndera chikwira ndera naende kolende ayuna mangana yengo timanya inseta ekaya mwenga no kwate utia se fans bosi we gosoli ya mambi se gosoli ya mambi ende torate fans to chaso bonge tunyara to togie timu ite ya Shabana no mupiro ingo nyara tore to kubwa endo na deimako in fact to tanga akabire timu kero andi te team ogotira nero liwe liwalo wano no mo tanga plastic fans because so Style just stay do na betin to Shabana anyway negenda nsira nebo national ndene chaka nako wano so mambiaro mopiro mambi ngo bwatore because last time kero mopiro to ajese nabu orona ruti timu babwate na nkongu yalenge but ase bona iga na inje nindo chase abakongo bole mopiro gatokwe mambi Panyara muna goikera voni ye timu ya Shabana FC nigere ase consecutive winning streak yani Chigosori ya bure chibwate kaine Chigosori sano na ibere etara siri enda yonsi etara enda makali enda yonsi etara 0.7 games ya imokiri maximum points 21 points tore mambi osenya recommend winning streak ye na rekoenda na koba chip point Chigosori sano na isato kurenda ina mangana ringete Gusii dabi Bosongo dabi na rakoba kwa goikageti na kwa rakoba go konya bwati na mangitoro cha kukwana kodese nchi eviro gatokwana manganande ama ngao na gatie bintu binde bya rakoba bikondane Chigosori chirichia Wanda Diamond League yabere ko chinse mo au ya Bensemeri ya Rabat Morocco na wiki ye ni go nyara ko Bensemeri ya Paris France Wanda Diamond League ase